Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kehenyo trap youth council haga step perngap jong ka arbu kundai tere ujilio arajar arbu saw kalalaj ban khang talashi sindon nya ka wai gedukan jong bar jela ka badan hapulo ka ba syak thit ikitiar jot bawan de ki khna gi bejumbulin bantu na ying jong ki breu khamtam gi khna di drop kini ke jinglap jong ka seng ye kini gedukan ka de hedien baki lalaj ban khnrab yang ye ki brek badi drop hayo pulo bat ki bara ru ye ki tiar ki besuto ki bekin thop yo unarot ki tep bat ki wai de ki tiar kaseng habalayo ban keli benia bat tokit igini ki samla ki bedi drong kiri tho ba ki thmu ban lek de se ka wei ki dukan bar jela ka baju shim ye ki tiar to kaseng kelam de penslam marmar kala lek ban khang tala no ye ki te ki dukan hagajing ye keren bat kilat pathai khubor nakal yang assistant organizing jong kaseng kemi uba shan bor marwen ulaong bagajing lek khang tala jong kaseng ye ki te ki dukan ke de helor gajing yo jing ujor ni ki nong song snong jong ka te ka than kaseng kala maham ting eru yo te bar jela ubajumulin ban shim ya ki tiar ki bar shuto ban one day te ginong di drop kapan slor pun ban yaki bat ka I mean same shushu ba kin to bat ru ban one day yaki tiar ki bar shuto hagadukan jong te bar jela pada kejo kopor kaseng kala maham ru yu bala da new bar jela udang yai beteng ban shim yaki ni ki tiar ki bar shuto kum kaseng kan sa shim de ki weipat kin sen jam Zai khaya ni ao. Ye khaya. Ao. Lebar kat lebar kat. Sok mau. Bahar ke bahar. Kau sok kam punya bahan kalau tu. Oh. Sok kerja. Bagaimana? Taksi nak kalian juga ekspresi ada mayu ujung-ujung nak kita sosong dari bidang kita hancurnya bah kita gini untuk faktam kita dulu bah kita drugs nak kalian kesengi nem step kejuang khandra jengi yo drugs kalau nggak haju kopol kalau nggak bersubak bah gini dilar pamas ini juga seng kena keran misalnya obat yaki bah hadir tentu yawan pannya ya pan survei kejaga sini ya lap kita untuk tuan dia ni sopsi kalau ba kita rui kena semula pulih ba ngala ba tu kateng ka kata ko cakap di bau di pulih mana mila kran ngas nang kra ki mana ikli ki sei pi dekat sei dipatai kata kelas ki ka college dengan simla dengan kapor ade mas nang kra ki te haju ko pon khang gani ka ketika jika botiar mau ka scrap gandu mai barjala kata bagi nak hantik ibu ba kajing siap udi bar celai di ketiar bagi ni ginong khi drugs kalau ngai mesin susu ye di ginong di drugs bakin nyok mesin bar manusim ye ki ye kani kupula ai pisah bau bagi ni kena di drugs ki nyok drugs tanah nak nara kaseng kisentang man khang gani kan anda nangla susu ki dukan ki batang dan sim ki martu nakala kasih kan kan hadu setas nungguan. Kemudian pi itu bagian dukan mereka berhenti tak tiar. Kajing lap juga bener kalau bangunnya mestap
ngilap hang ni kidan kitiar kiba kita ginong di drugs kiba di drugs hang ni kira ni kartu tadi mawan mangi kilap pet ikan ni kau ni obat ki supply dan dia ni atakah ni ko skap ni Kemudian kibabun kiwat sedi ni kiwat di drop. Itu kinok tu kan. Ni ketur gini baca kini bateri bagi ni nerot bagi mi apa office yang keseng darah efikas office keseng. Bila dah berkeran ultra jo kena wang pun lagi. Try ni bagi ato kata wong pa tep rei ya kata juga juga kata ngin sim misalnya jadi kan jong baca lamar pa saya thok pe jong bohong tep ye dan lang kaseng pat meneng ilap persa bagi do kita kena tu bandi yang ni keli kat kiru kau mesti dia yang kecekah Kiki kitiar kiba se wandi ni. narot kemudian bisa mana ilap narot di bateri kita kejar barang pagi kejar di narot di barang ya kata bersnayen ke jero kumba kasapok sanput ilap mana